Jadi, potong di Cepengan, sok liur aing di Cepengan teh. Di situ man aing. Udah aing jangan tuh teh. Nanti baca naon lamun cici teh. Bikin kayak lain kemana? Cici, Baca naon lamun cicinya. Udah sok lain masuk liur lamun di Cepengan teh. Kuban naon ku babadatan ku nilam hari-hari. hubungan dengan nilam mah tuh teh. Dan ubar teh malau. Berapa teh? Macam dog nih di Cepengan Ulah liur hayang mawon aing. Mun di Cepengan mawon aing mah punya maut teh. macam pernah Cepengan mah liur aing teh si mawon mah tidak punya. Tuh, mun aing mawon ada di saha sare. paling hancur sih. Cicing atuh mana tuh ulah di Cepengan wae. Liur lamun aing di Cepengan teh. Saha di depan teh ya. Jadi gua kira gitu. Geus resotkeun bisi maot aing. Buat itu. Lamun aing di Cepengan wae kieu pasti maot aing teh. Sebab geus kebiasaan aing mah sirah aing mah ungklek-ungklek. Jadi lamun nyeuneu